byahindutse ku musozi wa Remera Prene Beruzizi byabaye ibiciro. Urugamba mw'isura nshya, imirwano ikaze irakomeye. Ni ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo bya 19 Ruhuhuma 2026 mu masaha y'imugoroba mu misozi miremire y'umurenge cyane cyane mu nkengero za centre ya Minembwe. Hakomeje kuba urugamba rukomeye n'imirwano ikaze iri guhuza impande zombi mu ntambara ikomeje guhitana ubuzima bw'abantu no gusenya ibikorwa remezo by'abaturage. Uyu munsi waranzwe n'urusaku rukomeye rw'intwaro ziremereye heavy artillery, mortier, rocket, mitrailleuses, intwaro zoroheje, light weapons, bigaragaza ko intambara yinjiye mu cyiciro gikomeye cyo guhangana ku butaka, ground combat operations. Mu masaha mu gitondo ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi n'abarwanyi ba FDLR n'abandi bafatanyabikorwa barimo abacanshuro bagabye ibitero bihuza indege nto zitagira abapilote drones za mortier ndetse na za rocket zigamije gusenya ibirindiro za MRDP twirwaneho mu bice zitwa Kivumu, Marango, Kalingi, Rwitsankuku, Nyaruhinga nayitwa Mukoko. Ibitero byabanjirijwe no kurasa byakorewe ku ntera ndende hifashishijwe artillery aruru bigamije gutuma abarwanyi ba MRDP twirwaneho bati birindiro byabo maze ingabo za leta zigatera imbere mu buryo bwa Moavre tactique mu rwego rwo kugota no gufata ibice by'ingenzi strategic positions. Nyuma yo kugabwa ibitero bikomeye abarwanyi ba MRDP twirwaneho bahise binjira muri counter offensive operations bakoresheje uburyo bwa guerrilla warfare bagaba ibitero bitunguranye bagatega ibico ambushes no gukoresha neza imiterere y'imisozi miremire. Bikaba rero ibi byibanze cyane mu bice by'ahitwa Kivumbu, Marango ahabaye imirwano ikomeye. Muri urwo rwego rero hagaragaye high intensity combat aho MRDP twirwaneho yashoboye gusenya ibice bikomeye by'ingabo za leta inasubiza inyuma ifata bimwe mu bice bikoresho byabo bya gisirikare birimo arme individuelle, mitrailleuses, rageur n'amasasu menshi nkuko abaduhaye amakuru babitubwiye. Muri Kalingi no mu nkengero za Rwitsankuku habaye clashes direct aho impande zombi zahuye n'intambara yo mu maso, cross combat ishingiye ku kurasana ku ntera ngufi bituma habaho igihombo gikomeye ku mpande zombi, ariko cyane cyane ku ruhande rwa FARDC n'abafatanyabikorwa babo. Kuri uyu mugoroba amakuru ava mu bice bitandukanye yemeza ko MRDP twirwaneho ikomeje kugenzura ibice by'ingenzi by'imisozi y'umurenge cyane cyane mu nkengero za Minembwe, Kivumu, Nyaruhinga, Mukoko, nubwo hakomeje kuraswa hifashishijwe morotse ndetse na rokete byaturutse mu bice bya Rurenge na Fizi. Ingabo za leta nabo bafatanyije bagerageje kugaba ibitero asate terrestre nyinshi ariko zagiye zirindwa nkuko rero bigaragara kugeza ubu ku mirongo y'imbere y'urugamba rwo rukomeye rurakomeje ndetse ibintu bikomeje kugenda byangirika. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Infoma wacu Safari ugiye kuduhidonido. Bwana Safari wiriwe neza? Mwiriwe. Safari kugeza ubu bihagaze gute muri ibyo bice urugamba rugeze? Magingaya icyari cyazanye abacanso mu mujyi wa Uvira ndetse n'abasirikare badasanzwe batojwe n'abanya-Israeli ndetse na Republic Force bari abasirikare barinda abayobozi b'igihugu baturutse Kinshasa bari bamaze iminsi bari muri Uvira. Cyagaragaye aho bari kugarira ibitero bikomeye Karundu basimusiga kuri ino Prene Beruzizi ubona ko bashaka kwigarura ino Prene Beruzizi ku bibera bwiwe bitewe n'uburyo bafite n'imbaraga ndetse ekwiputiro bakabasha kugarira ibitero ku bintu bikomeye by'akadasohoka ka M23 muri biriya bice byo ku musozi wa Remera ubwo ni hejuru ya Basange. Urumva ko ibintu byabaye ibintu bikomeje kuba ibibazo bikomeye cyane muri ibi bice. Yego, urabona ko n'ubundi nyuma y'uko hazindutse imirwano muri biriya bice bikomeye cyane kuva ku munsi w'ejo urumva ko hari imirwano bagabye ibitero bitunguranye mu masaha yo muri iki gice munsi cyo kuri uyu wa gatatu wa kane. Noneho
nyuma y'uko bari bazi ko n'ubundi bakoze deployment hasa nk'aho defense bikanze ko wenda yaba yasigaye ari ubusa, barasakirana ku rwego rwo hejuru, ubona yuko deployment noneho ziri kuva mu Buvira zigenda kuri uriya mukandara wa Purende Ruzizi, kuvuga ko hari hamazemo iminsi n'ubundi harimo harundwa abasirikare kuri kote y'igihugu cy'u Burundi, ubona yuko gahunda ihari n'ubundi muri za ntego Antoine Felix Tshisekedi yari yarihaye zo kuba yagira icyo akora cyo kuba bakuramo ino Purende Ruzizi ndetse na Minembwe, ashaka kubikorera icyarimwe bitewe na support afite yaba abacancuro baje n'ubundi n'abasirikare benshi bamaze kugaragara muri ibi bice. Nakubwira ko ikintu leta y'Kinshasa itabuze ari abasirikare ndetse n'ibikoresho byamaze kuba byinshi, urabona yuko bagiye kwatakira rimwe mu bigaragara. Kugeza ubu ku bijyanye na deployment M23 ihagaze ite bwana Safari? Magingo n'ubundi nakubwiraga yuko uno musozi wa Remera ariho hari defense ikomeye aya na 23 akana n'ibindi bikoresho by'ingirakamaro. Nakubwira ko mu minsi yashize ndumva nagize mubwira ko hari imbunda yigeze kurasa ishaka kuhirika iminara n'ubundi itanga network muri ibi bice, ndetse muri ibi bice n'ubundi bagaragaza n'abashaka kugaba ibitero, uburyo bari bakoze bwo kwatakira i Burundi babonye bubatubanye ubona n'ubundi ko bashaka kwatakira kuri no kote n'ubundi marebana amaso ku maso. Urumva ni igikorwa kigiye kuba kitari bize koroha na gatoya, bitewe n'uko ubona nyuma y'uko bamaze kuvumbura uburyo bukomeye bwo kuba bw'imivuganire, FARDC yavumbuye uburyo bukomeye bw'imivuganire ku basirikare ba M23 baza kubivumbura akabasha gufunga izo network. Ibyo byahise bituma n'ubundi bashaka kujya gusenya iyo minara, akaba ari nacyo kibaraje inshinga mu bigaragara. Yego, kugeza ubu mu rwego rwa contre-offensive abandi bo bakoze iki? Kugeza ubu n'ubundi AFC yakoze uburyo bw'ikigo nyine bwo gusubiza inyuma, kuko ntabwo bari bugira iby'imirwano bitewe n'uko bisa nkaho bitari buborohere, kuko bafite urugamba rukomeye hariya mu Minembwe, hari urugamba rukomeye rutigeze runabaho rwabajunguje bitewe n'uburyo bw'ibitero bw'amadrone, imbunda ziremereye, none ugakubitiraho n'ubu buryo bw'ubuce urabizi ko bari bakeya, noneho wumva ko bari kurwana no muri Nord Kivu bari kurwana na bamwe batangiye kugaba ibitero muri biriya bice n'ubundi bya za Masisi na hehe hose. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane kitaboroheye ku rwego rwo hejuru. Yego, urumva rero biragoye kandi birakomeye, bishobora kutaza kuborohera bitewe n'impamvu iri kubera muri ibi bice n'ubundi, kuko ntabwo bahita bataka ngo batakire rimwe, ntabwo byaza kubashobokera. Ni ibintu bigoye cyane ku rwego rwo hejuru. Ushingiye ku ki? Impamvu ni uko bafite imbaraga nyinshi bari kuzishyira mu Minembwe, aho ubona Minembwe yabaye isibaniro, kandi ubona Minembwe ariyo isa nkaho ikeneye, kuko ho baraza barimbura bitandukanye n'iyi Purende Ruzizi, kuko bo baraza bashaka gusenya ibirindiro n'ubundi by'M23 bitandukanye n'ahari aho baza basenya ibikorwa remezo byose n'inzu z'abaturage. Urumva aho ibanze cyane na twabara nka hariya. Rero ko abo bazarendo babyanga, mu kubyanga haza kubaho irasana, ariko nubwo ritatinze ariko ryabayeho. Urumva rero ni ikibazo gikomeye, ubona ko impamvu yo kubyanga ishingiye ku ki bwana Safari? abo bazarendo barasa nk'abigaritse, kuko ubu magingaya wenda nuko twe twabanje ku mirongo y'imbere y'urugamba, magingaya nakubwira yuko bateje umukwabu, nduzikane nabyita nk'umukwabu mu mujyi wa Vira, kuko bamaze guhakana ko badashobora kuva mu mujyi. Bamwe bakaba bari kuvuga ko n'ubundi umujyi ari uwabo. Bashingiye ku ki? Nabati ahangaha bamwe ni iwacu, ikindi kandi hari impamvu yo kudukura mu mujyi, ikindi turagomba gutanga amahoro nta kibazo.
mwidukura mu mujyi n'ubundi ibyo kuvuga ngo mu mujyi igihugu mwarakigurishije, ni gute abantu baturuka mu bindi bihugu bakaza bakabayoborana amadifensi, bakayobora imirongo y'imbere y'urugamba, twe turi aho ngaho turi abene igihugu. Urumva rero nicyo kibazo gihari, hajemo ibintu byo gusuzugurana, ndetse binagaragara ko bamwe batangiye kwanga kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba, aho abandi bava ku mirongo y'imbere y'urugamba bakaza bagasanga bamwe bisindiye nyine bya bindi byo kuryoshya by'abazarene. Yego, kugeza ubu ku birebana n'agahenge kamaze gupfa, FDN biravugwa ko yamaze gutegura ibikoresho, si ibyo bikoresho byatangiye kuzanwa muri ibyo bice? Ni nyuma y'uko n'ubundi bari bazanye ibikoresho mbere, byari ku itariki 14 z'uku nguku, n'ubundi mu kubizana ni misiyo ikomeye, birangira n'ubundi biyorejwe n'ihuriro rya AFC. Batangiye gutreyininga n'ubundi nyuma y'uko bazanye ibi birindiro. Urumva ntabwo bakubaka ibirindiro muri ino misozi, navuga ko magingo aya indondo yose iri gukontororwa na FDN. Urumva rero ni ngombwa ko hazamo ibyo bikoresho kugira ngo nyine bibafashe uburyo bwo gukontorora ibyo birindiro bagiye bubaka. Nakubwira yuko magingo aya ahantu bivuga ko hano ku ndondo y'Ubuvira, wenda ku bazi bino bice, utu ni uduce dukomeye cyane ku buryo dufite icyo tuvuze, kuko urumva ni nk'aho baba bafunze tuno duce n'ubundi twamunanira na Muramvya, kuko nibo baba baciye. Urumva nta muntu wakwerekeza mu Buvira aturutse mu Minembwe. Urumva noneho n'akayira kari bahari ka Ruhuha bahise bagafunga, niko kasaga nk'akerekeza hehe mu Minembwe. Urumva rero Muramvya yo barangije kuyifunga kera, niyo nzira yahuzaga Uvira na Minembwe. Noneho hari hasigaye imwe ya Ruhuha yacagamo n'ubundi urumva niho babashaga guca nabwo mu buryo bugoye. Urumva rero barangije kuyifunga magingo aya, ubona yuko n'ubundi bakomeje kugenda bongera ibikoresho hano muri za Rubarati na za Masango. Ubona ko iby'agahenge byo ari ukwibagirwa. Yego, reka tuje ku biri kugenda bivugwa mu kibaya cya Rusizi. Hari kuvugwa ko uruhande rwa M23 uyu munsi baharashe barasa ku birindiro bya FRDC bakoresheje kamikazi. Safari, ibi amakuru y'ibifito na yayi kugeza ubu? Aha naho icyo nakubwira cyo nuko aha ni zone tampo, kuko n'ubundi harunze abasirikare abagiye bava mu mujyi wagira, kuko naka ko mu kujya kohereza abasirikare muri uno mujyi wagira hasigayemo abasirikare bari special gato, abo bagore baza kusohokamo, abandi bose bari muri biriya bice. Imirwano yo ntiyabura, kuko n'ubundi ku munsi w'ejo ku ijoro ry'ejo n'ubundi FARDC na FDN bari bagabye ibitero muri biriya bice byo mu birindiro bikuru, kuko hariya biriya bice byasangiye hejuru mu misozi ya za Remera hari ibirindiro bikomeye, ni naho radari zikura netiwaka ya AFC iri. Mu minsi yashize ndumva ari mu matariki nk'umunani nibwo habayeho iraswa rikomeye, barashe kuri ibyo birindiro bashaka gusenya iminara iraha netiwaka, biraseringa. Ubwo bari barashe n'ubundi baturutse muri biriya bice. Urumva ko wenda n'ubundi ni ubutasi bwa AFC bwamaze kuvumbura ko bashaka kugabaho ibitero kugira ngo babafungire netiwaka zikontorora biriya bice n'ubundi bya Sud-Kivu. Yego, kano gace nakubwira ko ari gasa nk'aho ariko gafashije AFC mu bigendanye na netiwaka, kuko niho iherereye ibasha kubahuza abari mu ndengero n'ubundi za Uvira, abari mu Minembwe niho nkeya bayituruka, ndetse ni naho bashobora wenda kuba bamanurira biriya bikoresho n'ubundi by'indege, niho bashaka kuza gukoreshereza ziriya drone n'ubundi zisigaye zimenasa ubwato bwo muri Uvira. Rwose birashoboka intambara n'ubundi muri ibi bice, uretse ko bitigeze byumvikana cyane, ariko ntabwo nadesiza, kuko nje nabimerereye mu Buvira mu masaha y'igicamunsi nko mu masaha 6, ariko uko byagenda kose byabaye ubwo bibayeho, ariko n'ubundi kubaho ni ngombwa. Nari ntarashika muri ibyo bice ngo
kuri situwasiyo uko zifashe. yego hari ibiri kuvugwa by'abacanshuro benshi muri Uvira, byo bihagaze gute bwana Safari kugeza ubu ngubu? Abacanshuro bo babaze kuza kuko bavuye Ibaraka aho bari ndetse ni n'abasha bamwe, nakubwiye ko hajemo n'abandi basirikare batojwe n'abayisiraheli n'itsinda ry'aba force republique. Urumva nibo barimo kuko abari barimo basanzwe bagiye babakuramo. Urumva rero n'ubundi nibo barimo ni naho bari gushaka kujya bategurira abo bacanshuro bagiye kubafasha mu gutegura drone, kuko n'uyu munsi drone zakoze bagiye kubikubwira ngo drone zakoze. Urumva ni tekinoloji zirwangurukira n'ubundi ari amubuzira, niko amakuru ari kumpa zerekeza n'ubundi mu minembwe. Uyu munsi drone zakoze. Yego, zakoze iki? Zagiye kwa kundi nyine ziba ziri kugenda zisa nk'izikanga nyine mu gukanga ku basiyo bahanganye. Urumva rero kuba bagiye kubakanga ni ikintu kigaragaza ko urumva mu kugaba noneho kugira ngo bavanse batere ikikango muri bo, niyo mpamvu bazikoresheje. Ntabwo bigeze bazikoresha wenda mu kuba bagira, ariko isaha ku isaha zakora akazi katoroshye. Yego, kugeza ubu ndagira ngo tubwire ku birebana no kuba buri ruhande rwiteguye. Tubwire uti imyiteguro M23 ihagaze gutya, imyiteguro FARDC ihagaze itya, abatwumva bahite bumva ibijyanye no kuviyora CCRF byatangiye kuri buri ruhande, kuko wambwiye uti utabogamye buri ruhande rwose ruragaragaza ko rutiteguye gushyira hasi intwaro mu buryo bworoshye. Impamvu ikomeye wenda ntagiye n'ibyo kubogama, urabona ko ihuriro rya FARDC ryo ryamaze kubitegura, aho ryubatse na defense mu bice bitandukanye, ariko na AFC zakoze deployment mu bice n'ubundi byasaga nk'aho birimo basaga nk'aho bari nyine kugira ngo barebe uburyo ki basubiza ibitero n'ubundi bigarwa n'aba FDLD n'aba TDF. Bamaze kubona ko bagomba nyine kuba bafatirana akagahenge nyine bakaba bakwigarurira ibice bigiye bitandukanye byinshi. Yego, urumva rero nakubwira ko nakora balance imyiteguro kuri FARDC yo ndetse n'abafatanyabikorwa bayo ziri kuri 60 mu gihe AFC iri kuri 40. ubwo bishatse kuvuga ko AFC yiteguye kuba yahagarika intambara cyane rwose. nayo irase yamaze kuvumbura ko iby'agahenge n'ubundi batigeze bamenyera ko iri huriro rya FARDC rya Kabaha nabo bamaze kuvumbura uwo mugambi wabo. Birasa naho n'ubundi ari bwo buryo wenda navuga ko ariyo mpamvu nabo ubona ko basa nk'abiteguye. Yego Safari, tugenda tugana ku musozo, reka tujyane no muri Nord Kivu nawe uduhe update zaho bihagaze gute. Ho ni amahoro kugeza ubu? Oya, murakugara ko muri ibi bice bya Nord Kivu naho ntabwo bimeze neza, kuko yego biravuga ko muri n'abasirikare n'ubundi b'abafaransa baje. yego hari abandi b'aba FDLR bari bamaze iminsi batorejwe muri Zambia, nabo bageze mu 1,200. yego bigaragaza ko hari umupangu ukomeye bari gutegura muri ibi bice. Isaha n'isaha mwakumva ibintu byahindutse. yego nicyo ngicyo muri Masisi nicyo nakubwira kisa nkaho kigaragara, kuko isaha n'isaha mushaka kumva ibintu byabaye ibindi bindi muri ibi bice bya Masisi. nawe Rucuroho? mu Rucuroho n'ubundi ni bya bitero bisanzwe biza ntibijya bibura. ni mitwe ya Mayimayi ndetse bagiye batangira batangiye no gufatwa, bamwe bagenda bafatwa bakabagaragaza mu manama. ni babandi baba baje nyine bazi kwihahira, kuko urumva ibiryo niho babikura mu baturage kuko baba mu mashyamba. Urumva rero n'ubundi ho ntawe ibitero byo
uretse ko ibitero bikomeye nibyo bikunze kuvuga, ariko nta joro cyangwa nta kiri riza riburamo igitero, uretse ko hari ibitero biza ari bikeya nyine nka bya bindi byita by'ubusahuzi, ariko ibitero byo bihoraho, naho bahora baza nyine kwiba ayo matungo, gusahura amabutike, ibintu nk'ibyo nyine, kuko bo baba mu mashyamba nta kundi, nibyo bibatunze, batunzwe n'amakaritiye, kandi uzi ko amakaritiye atuwemo n'abantu yose ari gukontorwa na AFC. urumva rero n'ubundi ntabwo byabura ibyo bitero bikorwa na mayimayi ndetse n'abanyatura n'aba FPR. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego nawe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Imbonesha kuri Imwe Rudende, bashyikiriza amakuru atusoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere, fyonde sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.